سلاف گلی بینران هم بخیر هاتنه برنامه که نو جدنگ امریکا ل واشنطن میوان ما ایرو برز احمد کارا موسى کو بخوا هفسروک کنگره توی یا کردستانی کنکه ماموستت بخیر هاتی واشنطن. سپاسکم گلک ممنون. سردان کنکه با واشنطن گلکی که من متخصص بری هر تشتی تجبو بینرن ما شروع بک که صدام هاتنا و چیه کسی که جودا خواست کرد بکو هنورم ویده که و چه جوین حتانها لواشنطن پیکانینه. بله راست پیوندین چون و هاتن یا جشنده کنکه با دانستندن لگل رایدارن امریکی داسته که گلک کم دبو بحقیقت. لگور روش و کنجکتورا سیاسی یا هرم و جهان و ناف دولتی و به حولن کنگره توی کردستان ام دخوازن کو دوی قناغا حساس ده دوی قناغا گرینگ ده دوی قناغا کو گلک مترسیداری هیا کنکه و دستلاتاری و ریو بریا کنکه دوی باوریه ده کو دانستاندن خوی ناف دولتی یه دیپلوماسی ناف دولتی ده و به طایبتی کو ایرو لرجلاتا ناوراست هبونا عفو بکن هبونا امریکا رولك سركة دليزة وروشا كرداجي كو كرد هف باري هبونا أمريكا وكارو خواتيوان رجالاتنا براسته لو راجي بو ما قالكي تشتكي جرينجا كو أم كاربن برايدارين أمريكي دانوستاندري بكن لسرفان مجارة باش ظنم جفينا وچند روجان دريج دك جفين نول في دك سردانا ويعني حطانها وكي ديتيه ويعني هنهين كي ببينن وبقشتي هالوسطى امريكي السروان مجارين تاغوتن دفي قوناغا هستيار دكو كرد لروجاتا نابين تيرا درباز دبن تشيه بله هفديتنا ما برايدارين امريكي ره وزارات الدربه بكونغرسمان ره بسازيين دولتي ره هناك دانوستاندن ما چبونه و هنجی و د روزن پیشته هر بردوام به ام لگورا پروگرام که روزه که ما هیا ام لگوروی دانوستاندنی خود کن حتی نه دانوستاندنی ما بسرکفتینه بشک و بگمان جارا پیشیه کوشانده که کنکه دوی آستید لگر رایدارین امریکی دیتنه دکن سبارت به سردانه ما با آرمانجا سردانه ما وکه کهون دزانن كل رجلات نوراست بتايبتي لهرمه لهر شربش كردستاني روشك بتايبتها روشك كو هم پیشروجا یا پاشروجا کردا دیار دکه و هم جی حتی ردیه که اولکاریا جهانی جی به علاقه درو گردایه ما بستا من کو پاشروجا کردا ام باش دزانن کو لرجلات ناوراس چهار دولتن داگر کرد ترکیه ایران حکومت ناوندیا عراق و رژیم بعث لسوری دوی وارد سال 2016 ده کو اتفاق که هفدیتنه که و پیمانه که استراتژیک د ناوا خود تومار کرنه اف پیمانه کو به تو شوازی درفت و فرصت ندن پیدابونا استاتوی که کردستانی کردستانی سرکفتنه و یا جی پیشکفتنه و کو به ویرنگی بردوام بکه ما مش الفيدا كاس خاصم السر خالك جرين تبع سايكر قوناغا كهستياره حساس جبو كردان السرانسي روجلاتا نافين امريكي ويك تيدجيشن يعني امريكي فهم دكن انها روشا كون هذا حزارو بيسوسيا للجهن كو كرد ليدجين لفان دفرين كردستاني نوك روشا حزارو تشاردا وبازدا بوقتا كو كرد هفال بندين هري نزيكين امريكا دشاري دجي داعش يان دجي تروري بقشتي دبو امريكي فان جداهي يان فان غوهرتلين مزين كل ناف روشا كردا بتايبت العراق وسوريا تين كرين فهم دكن قالوا از باور دكم حتى رادا كي فهم دكن جبركو امريكا روشي لقاده دبينه ايريش قف تهديدين كل هرمي هنا مترسيداريين لهرمي هنا از باورم امريكا دبينه ليه او كو بتايبت لسر كردابه بشكو بگمان ولاتكي وك امريكا سیاستا امریکا ناف دولتی لهرمه ده او جلوگور برجواندی خود تفدیگره
برجواندی حتانی کو برجواندی وی کو ده هف پاری و هف کاری و کواليسيون نتوایی کو هي کو لگل هفدو حتانی کو مترسیداریین کو هزن جهادیست رادیکالیست و فوندامنتالیست وك داعش وك جبهة النصرة وك جبهة الأحرار وحمو أو كومين تندرو كتهديد وقف للسر أو لكاريا هريمي أوروبا وطوايا روجاوا ولسر برجواندين أمريكا كو بيداك وأمريكا بيتشتي ببينا لأجر جویا زیده ترجیده سال و نیوک زیده تر بویه کو رودان شر اوکراینیا و روسیا کو بسر خود ایده روشه که دن هین آلوستر درخستورتی دوی قناغا شر روسیا و اوکراینیا ده کو حمود جهان بویه ده بلوک روجاوا کو سرکشیاوی ناتو ولاتین اوروپا و چندین ولاتین دن کو دکشینه لبلوک دوم جیده کو ایرو روسیا تیده کو چین تیده کو حتی راده که تاوی کو ترکیه دناوا یکیتیا ناتو جیده ترکیه دناوا اتفاق ده ایران تیده هفکاریا خو لگل رژیم باسی لسوری دکن و بوی رنگی کو بلاو دبه جبر به سبب جیده من وا باورم امریکا فهم دکه لاگر کو امریکا زانبه یک ریزی و یک دنگیا کردان کو کرد با هفدور تبدگرن کو کاربن به هفدور ببن اکتوره کی اساسی او رولا و اکتورتیا کو بری به 15 سال 20 سال بری کو دست گل کولاتان دبو کو ایرو کرد لورا خدان خوی درفتنه از دبیجم درفت جبر کو هی نبون او اکتوره اساسی جبر کو یک رزیاوان تنیه اگر رزیاوان هوا امریکا هین بهتر ببینه و واجی ام ده هفدیتنه خود دبینه شو من اجي متخصص السرويه كي باخذ تدبيج امريكا باش تدق هيجه فهم دك امريكا روش تشاوايه قالوا كردان فهم كريك وروشا وان قال لك هستيار انها بتايبت دفان مهن داويده جهر يعني الجور رابورتين جوتين الجور سبورين جوتين حتى الليفر واشنطن جي قال لك دبيجن او هردو هرمن اتونومي كو كردستان عراقي والروجافا هاتنا دامزراندن وكو درفتك حكمرانيه كو كيمج كردار پیدا بويه نهال جير خطريه كرد براستي حتى كي جان راديه او يكي وي مترسيا هان دبينن برجاواجي دغرن د قناعت من بش كردا في مترسي داريه التهديد وقفه كل سر كرد وكردستاني وبرجواندين كردستاني هن دبينه بش كو نابينه كو او ايده د قناعت من د جسال 2006 وشوينده او ریوبرتیا کو لباشور کردستان به تایبتی ریوبرتیا باشور کردستان کو یک ریزی یک هزی دناوا خود پیدا نکر کو اید به هفدور هر دوسری لباشور کردستان بود ده ادمنستراسیون چه بون ده هزم پشمرگه چه بون او لکاریه چه بون ایجا هر یکی به هفدور کتن ناوا رقابت که کو هر یک لگورا خواه بنمالیا خواه کو هین بهستر بکه بخورتر بکه و لسروی اساسی بویه دوی مجارده ده قناعت من ده برجواندین کردستانی بگشتی چل باشور کردستانی از باسا برجواندین نتوایی دکم بله برجواندین نتوایی چل باشور کردستان چه جل بشندنده ده قناعت من ده او مترسیداری هیه و برجواندین نتوایی تد نابینن هبونا خواه بنمالیا خو اتفاق خوی بتایبت لگل هند دولت هرمه کو بتش وازی خیره کردان نخوازن اولات ناجی یک جه ترکیه یک جه ایران مالسف روشک ما رالتا ما آکل باشور کردستان اوه باشه كان كذكار وكو رخصنك مازن يك رخصن حري مازن كو بارتين قالك بارتين سياسيين كاربيج حرشا بارتين كردستان دناف رفيد هنا شما حطان هو هالوستك برشاف نقرتي هم نهل وست ام بيجن كريارن برشافكو اف كونغرا اجتماعي اف كونغرا نتويكو اف چن سالن بحثا وتيكرن شما حطان ها نهاتي كرن براستي قالك كرد وي يكيت برسنت شما جروبك وك كنكا يعني بارتين سركي دناف كنكا حطانها اوقاف نافيتيه بله ده حقيقه دواره كده رخنه ود جيدنه
دوارێکی دەرەخنێوە دجیدنە کەنەکە میسیۆنە کەنەکە ئەرک و وەزیفەیە کەنەکێ ji bo yekrêzî û yekdengiya Kurdistaniyê ku ji her çarbeşê Kurdistanê li kîjan devbeşî derfetek û statûyek û serkeftinek û çê bibe ku kare piştgirî lê bike. Lê di asta her çarbeşan jî de pêwîst e ku em karibin di nav hevdû danûstandinekê bikin ku em karibin vê yekrêziyê bikin. Ew yekîtiyan netoy. يعني اصلا كيتشن براستي خصيت يعني هركز بحثا يكرزيا كرديتك وهركز دبيجه دبي كرديكم وفاتب خوجيت نهال فير بيجه لي او كلامو اصلا كيتشن كو حطانها ناهل بارتين كردي لسه بنجها كبرنسيبان بجهجن هفجبو مثلا ما في كردان از فيا سري ببيجم يكيتك كو براستي تفكنا بدلي ما يجي كو نلغور او فيزيون ما كو ام تمثيليتك هيزن كرد وكردستاني يا مطلق ام بيداكن او هدفها مية ليه حتى روجا ايرو ديسجي اف انجامكو دكارو خباتا كونغرا نتوي دايه جسدي حفتو بينج بارتي وريخستن سازي كسايتي بن حتى عشيرين كردستاني ده استا اولي ده ما او بيك انيه او 25 صدي اي مايكينا دقن او صدي 25 ويدا يدفيبو كو ام بزمانك فكري بتشتي جرايا قشتيره ببيجن حتى روجا ايرو كو هيزا بدكي بارتي ديمقراطي كردستان و هیزین که خالدار دوره پارتی دموکراتی کردستان خو هفکار دبین یا جی وقت هفدور دفکرین یا جی هفدور کارو خباتی که دانستندنه او ندنوا کنگران نتوی کردستانی ده هولین ما جی 2000 یعنی جی دسپیکی دو اوه لی بتایبت جی 2012 وروه ام بشوازه کی گلکی اکتیف کو ام هر و هر ما خواستی که دانستندنه ما لگل او هیزن کو ایرو ند نوا یکیتیان نتوهیده یا جی کنگران نتوهی کردستان ده کو بین تبلی ببن شما حتى انا نبويه حتى انا درفت قناعت من ده سبب سرکه یک جه اوه کو دسترجایا دولت داگر کر دناو مدحیه يعني از بتايبرتي ببيجم قالوا شرطين 2012 و 2026 ايرو وك شرط مترسيداري همان ناي پرچبون همان كرد همان بارتينا ام ل 2012 ده دجوين دوهوكي وهبليري ودبري دن ده ام گهیشتن رادایا که آستا که گلک مزن که همو به هفره کنگره که نتوایی شکن لی مداخله که هرمی چه بو مداخله که دولت هرمی لودن او هیزن که ما بس دامن تكيجان لغور اخوا كي تشروفا ديك ازاده لغور قناعتا من ده يك جوان ولاتان دولتان يك تركي بو دو ايران بو كو مداخله جدي كرن كو يكيتيا نتوي دبن سيوانا كونغران نتوي كردستاني د بيكنايه هناك بهانه دن هاتن پیشکش کرن یا جی دیار کرن لید قناعتا من ده او بهانه کوداتن کرن تو بنگه کی وی زمینه کی وی جدی کو قارب پیشیا یک رزی یک نتوی کو بگره نبو ده بحثا پدککر پارتیا دموکراتا کردستانی یکج اخفتن وان دربا هل وستوان همبر کنگره نتویا کردستانی او کو كنكجي لجير باندورا بارتيا كاركين كردستاني PKK و جروبين سربويفن يعني دانو سندني بوان فرمي فيك دبيجن اشكرت بيجن جبرغول سرا عندنا هي بله راسته ما ده حول خدا يعني از من بخوا كو از ناف ده چند شاندين ما جبوكو ام فيم جاري بواره گفتگو بکن به هفدور بدون بستینن دیالوگ وکن ام ریا تفاهمک ریا تگهشتنک ناوا خود پیدا کن ما چندین جارا کو شانده ما چون باشور کردستان ام دخوازن او پرسا کو جناب تدکه ام جبو رایا گشتی بدن دیار کرن بله PKK هزکه
سر یک هزک هری مزنترینه لکردستانه لهر شربشان جیده هیه دکاره باندورا وی لسر هن سازین دنده هبه لی دقناعتا منده اگر ام کاربن برجواندی خوی پارتیتی و ای بنمالی آنجی کو تو بچش وازی تو شروع بده که ام بدن عالی کی برجواندی خوی نتوی او نه آستنگه ام دبیجن کرم کن تاوی نوا کنکه ببن به هبونا و به بشتار بونا و به کار و خباته کو ام به هفر بکن او مترسیداری او تبینیه کو یک پارتی لسر ویا دسلاتدار یا جدبن باندورا وی ده وجهوله بیترا کرن ام مسوگریا ویدشتی دکن حتی از ویدشتی بجم ایرو رو حال حاضر ریوبریا کنگره نتوایی کردستان کو هیه جهمو پارتین کردستانی نه جیکی تیتی ده هیه ج اسلامیات ده هیه ج کمونیستات ده هیه ج لیبرالات ده هیه ج کسان سوسیالیستن ولات پاریس همو ته ده نه یه تونه پارتی دموکراتی کردستان ام دبیج من بخواه چند جارد به تایبتی ما اصرار کریه که ام لگل پارتی دانوستندنه بکن جبو که ام کاربن هفدو فام بکن ام هفدو دهنه تشتید مجاره که نهاتنه چاره سر کرن امان تشتانا چاره سر بکن لی از دبیجم او باندور دولت داگر کر که لسر آستانگی جبو و پیکاینا و یکی دی او دانوستندنه ما هین بهتر خورترن تاثیر و بهتر هیه باش گلک مجاري دن هلبت وقت ما طنجن بحثا هم مجارين روجا بكن لي يكا جرينج هي انها الكردستان عراقي بتايبت گلک ایریشن هم جالی ایرانی و لگور تراغ هندن هم جالی ترکیه و ارتش ترکیه و تنکرن لسر آخا هرمان کردستانی تنکرن وکو نمونه دو ایریشه که درونان لسر فروقانه عربد نزیک پاریزگاه استمانی هات کرن کو انجام یعنی هجماره که پیشمرگه و هناك شروانندن ام نظانن کینه کثیرانه هاندن کینه هاتن کشتن دستوردان مصابر دوام لهوليري بخوا روجا دشمل پایتخت ما کردستان اندامکی کنکه دناف اوفيسا ود هاتا كشتن يعني اف جبرگو روشا كردا گلکی تبلیه و تیکله حتی کی جان ردی گرینگ جبوا کو اف مثلا یک ريزيا كردي نما ايدي تشتكي كليشيه به يعني نتنه دروش به بتايبت کو ايريشن فيزيكي يعني الهمبر آلين كردستاني يعني كردي تنكرن بله بگمان دستپیکا آخافتن مده شروع مده ما باس کر ما گوت ام دو قناغه که گلکی حساس و گرینگ در باست بن یک جوا اوه کو ایده هم تکوشینا آزادی خاص یا رزگاری یا کو جگل کردستان اره و هم جی ایریش دجمن کو بسرده ام گیشتن قناغه که فیناله يعني أمد الشرع هبون ونبوني أمددن جبروي سبب جديد الدولة الترك يعني إيكو سريفي وان مترسيداريا وان إيريشا وان جف و كل سر هبونا كرت كردخوا يك جوان تركيا وإيران تركيا سركشيا في تشتيدك دما لروجاواي كردستان ديت ام ایرو لباشور کردستان دبینن جبر کو ترکیه رول کی وی دن جدا هيا جی ایرانه کو جهانا روج آوا و امریکا حتی رده که جندیتی و ته جند نخوازه کو حمود شته او ایریشن و سیاست و پولیتیکا و استراتژیا و ما بس و آرمان جنوی لهرم دچیه امریکا حتی راده که نخواست ببینه جبر کو ترکیه ایرو رو برجواندین خو یه سلفی یه اسلامیست یه رادیکالیست کو جهان که امپراتور عثمانی کو بجیبینه یعنی وکی کو دبیجن ترک اسلام سنتزی یعنی دنیای که ترک کوج بنگاه خو و زمین اسلامیت و جبیر رای اسلامیت دستینه یک جه اوه ایریشن کنها که دبه همو هدف آوه داگر کرنا باشور کردستانیه لروجاوای کردستانیه ایریشن کنها که باشور دبه نجاره یکیه به درونای دبه به بالافرار دبه به
سویکاستên cuda dibin bi dehan bi sedan însanên welat Parîs ku bi heqîqet ku însanên gelekî hêjan e û însanên ku bi salan e di nava kar û xebat û tekoşînê de ku xebatkirine de ew kesane hedef digire û ji ortêra dike. Me besta wan ku pêşengiya Kurd bi hemû şêwazî ji ortêra ke. Êrîşa li baregeha kenekê li Hewlêrê ya dojî yani em sedî sed dizanin ku li paş vê êrîşê dewleta Türk heye. Lê dewleta Türk bi serê xwe li deverek wek Hewlêrê ku karibe bi serê xwe êrîşeke bi vî rengî bike bikeve nava baregeha kenekê berpirsyarê ofîsa kenekê li Hewlêrê bide bergula û qetil bike. Ev hevalbendê wê hene. Min do daxuyaniyek me belav kir, me bangewazî kir. Hemû suîkastên bi vî rengî, qetliamên bi vî rengî ku li Başûrê Kurdistanê û li deverên din de gerek bête eşkerekirin û li hember helwest bête wergirtin. Baregeha kenekê li Hewlêrê ji her awayî dibin kontrola kamerayê asayişê de ne. 24 saat muraqebe li ser baregahê heye. Brez Ahmed Karamûs hevserokê keneke gelek spas bo bejdariya te. Em jî spasî dikin ku me derfetekî ve derfetekî wiha dame ku em bîr û rayê xwe li derheqa seredana xwe ji bo raya giştî cîhanî Kurdistanî ku em pêşkêş bikin spas bo weşî.